जतन न खुलुमखा आं दिनै कक साना मुसुंमानि हिंगायके रेप नतयै जों नुगै दङ जे गोबांमा निउस रगन नुगै दङ जे रेप ओङै न दङ especially India wato जों साइमानो न जे बरै रं बगे बसक unsafe ताबो जों चिनि हास्ते त्रिपुराव फानसे ओमति हाई निउस जों डेली हाई से खनावै दंसु बेलायनो किरमा संसा बेलायनो वाना मा संसा कक रक जों रेप नि कोनो नायखांके रेप गोबांमा बरक न opinion रो जे बिनि नो चायानाता बरैनि नो चायानाता बमते हाइके रि कानचुम कां कानो बनो उको खलाइकनाता हमते हाइके जों सानानि कलाई सासा किन्तु जों नाय खाइंखे रेप नि कुनो जस्टिफिकेशन करे रेप खलाइमानि नि पिछने कुनो हमते हाइनि कारण सिकरे हने आंखमा जंग तांगै हमान लानाइदि रेप खाइनानि मेंटालिटी बो जेस जागफनो जेस सिचुएशन फन्स बो रेप खलाइनाय तांगै हिमालय नाइदि चराइ बसा बसा तांगै रेप खलाइजाक दं गायके जों रिसेंटली से काइसा न्यूज नगो जे COVID-19 नि जे तनिमानि जागावो मासा 14 इयर्स नि बरै न आरो नि नो काइसा पेशेंट रेप खाइका सो उ बरै नि कानमंग चानमंग तो आमनो तो जों नाय जों बाहायके जस्टिफाई खलाइनाय जे बो बिनि रिनि बागै न बनो रेप खलाइजागो सो दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन ताउ जों बाक्सा जदिनो जों अमतिखे वानसुगो जे रेप ताबुगनि माने मॉडर्न issue singke omomtiya rape agi no siming no angai phaimani jokhon jong history non kisa nai khainke jong nogo je raja rok borong ni dominance jodi no kaisa battle fight khlai kainke kaisa raja baite kaisa raja ke je chemnai raja je chemnai ni raj jokre da boroni aroni boroi hindi aroni charai hindi borong no borok rape khlayo murder khlayo ba borong no slave ni bagi telang thango so rape ni roots tamo rape ni roots khanga dominance phunugnani dominance mane angkaplai hne phunugnani chinoro society o chalarok tamo proof khlaina nai je rape khlaine ro bor proof khlaina nai je bor phan ganang are bodano patari ang tongte bode temasa chala ba ati kheng tongti e amo se yarang khachine rape ni bage je rape khlaine rong ni mentality emon ke egoistic male chauvinism je hamani mane je ang se kaplai ani sai bahike berite tei ba bo ati ke ang tongti tha berite tei ba bo bahike sarigo temasa chala baike ongkhorti e omusi ko so o mentality no se chung change khlaina nang chung jokhon tabung ni century o equality ni kok sai tong chung jokhon berei chala ek porao bu ek chung nugui tong je joto field se berei rok tong police handi force handi navy handi pilot handi army handi so tangai or jaga phana tabu phana chung ego amteke egoistic ang khlaimano ang torimano amte haige to lai ko onglai tonglai kho te kaisa ang sanamu chumani hingaike berei rok sometimes women can be the enemy of a woman berei rok berei ni enemy shotru ongi mano ase ango bahike mala berei rok senai di borong bukuko seneng khana koknai je ate nang nata sarigo philik ke bono nukta ate rokhne ke berei rok ni kok sao chala rok ni se berei rok site bo omte hai kok rok sao so omte hai kok rok no chung sayawai rape victim ni bini je story no chung khana na nango tang ke rape ke buni bagi pleasant ya rape jotoni bagi no painful even chung kok saya happen marital rape bo rape no hanjago berei kaija jak phano bo musung ya te chala bono jabardasti ke khlai kainke amono buchung rape no hono that is known as marital rape so amo joto any time nang berei ni physical ko khlaina thangai ke nang bini consent nanglai bo hne himpuro se nang agoknani haya daba so victim rong no chung khanana nango borong no and rape should never be laughed at chung rape no te jokes khalainani se engya so this is unethical we should never make jokes about rapes and je rape victim no bo chung borok bai baksa ke engi ke borok ja hat brave khai ke police o thangi ke complaint khlainani chung amno amno naina nango je every rape should be informed to the police joto rape no police no thangai ke complaint khlainani ke bo jate lachiwui kiriwui thangai ke police no saya ati hai engya jate chung berei rok
chalarokbo there are many men who are supporting the women in every steps. So chung amono butai ke chung nailena nango je rape victim rok by chung baksa ke bachawi borokno justice manranani. They ang asak the expert ya asaka nang ani sanani je tongmani no mathak sinai khulum kha.